Pi barok yang pian subai pi cukup kubor mentari janmit cuan pa si kubor kebabnya ini pek cuai mat ke Pekongsan. Beli perda ke Presiden Draupadi Murmu ia ketam sada Sarah hamai suru ai kublai ke pajba hakani kesengi ke Bekentang. Sedang kata masa leknyam Navratri hajalan kelaya dan ke leknyam lek rukam ketas tapana sedang kejing syangsyet hapok kejelah. Palat yaka arspa kanyuk lur bat merup pralak teli dawai tika COVID ladapan ai haduk mentah hapok ke nationwide vaccination drive. Bat peli perda Menteri Rangba ukon rat sangma yaka state level workshop hapok ke halor ke pang early childhood development. Kikubor kibabnya ka Presiden Jongkari India ka Draupadi Murmu mentagas ngi kelapli perdaya ka tamsa dasara hanong ba mai suru da ka batrua ya kedua ka pirat sya ka jamun deswari hakliar kilom jamundi da ka basdang ya kajing ajing kren jongka haktin Kanada ka Presiden kla akublei ki brio hakan ngi ka bakrau bat ka bakerpang kelapan ru ia ka kerku ka kerdo na ka blei jamun deswari na kabanta kabha kamiat Jongkari bat jongkipat nong syong snong jongka ka Presiden kalalong ba ka Vijay Dashami kadai ka jing rakhin kemen ya ka jing job jong kablai Chamundeshwari persya yuksoj mahisha sura bat kala benrap ru bakane katamsa ru karakhe ya ka इतिहास और लोक कथाओं के देवी और मानवीय चरित्रों पर आधारित पर्व पूरे देश में मनाया जाते हैं। इस पर्व में विविधता के साथ साथ एकरूपता भी दिखाई देती है। मैसूरू दशहरा भारतीय संस्कृति के गौरव का पर्व भी है। Rengkat bat keri hi barok kowe kata masa leknyam Navratri kaba kendai sengi lenter kelas sedang hanong bak shlong rengkat ke leknyam getas tapana. La pendep ya kane ke leknyam lek rukom kabadai kabenta kabakongsan jong ke Navratri kum kajing sedang jong kane tamasa leknyam bak kendai sengi lenter. Ka getas tapana Abhijit Muhurat kalalong nadu kapor kat arduna arpo minit menstep hadu kapor kat arlala laipun minit shiteng sengi. Navratri arajar ar prati padati thi kala sedang neka step perngap hagapor lai shiteng batkan kot lasai ka step hagapor lai lala pra minit. Menta usnam ya kale niam Durga Puja an rakhi haka artarik Risau batkan kot haka santarik ubenai Risau. Hakasi Hills District kidon shispa arruitli kirinsan le niam puja khatwaitli Hajante Hills bat shispa arpotli Hagaru Hills District. Palat ya ke arspa khanyo klor bat nriu pralak telik dawai tika COVID ladaban ai haduk mentah pok ke nationwide vaccination drive. Hakini ke arsa kenta badang syudap palat ya ke khatwailak bat nriu nyo hajar teliki dawai tika ladaban ai kat ba kumbasan hajar ngut ki breu pat kilakot no na kani ke jingpang. Yang mentah ke jingla ban kot no na kani ke jingpang kalong kenai pupra nyo ar na ke sispa. Baru aki belakot nak kani kejimpang kilakot palat ya kasau klor bat sau polak ngut. Hakajuk kaporu hapo kejelami kalaya lalap ya prangut kibre ki berang shu ya bet thmai ya kani kejimpang bat nyungut ki wepat ki belakot no. Baru aki belayok ya kani kejimpang hapo kani kejela kilakot syak kenai punri hajar rispa nyupu we ngut ki badang sitom ki donson pukendai ngut ki belakot baru ki long kendai pisau hajar bat kendai spak kendai pungut bat ki belaklat no bat baru ki lalong haduk si hajar rispa arfu arngut. Kami kalaya Early Childhood Development Mission MECDM kala penlong ke state level workshop ka basisngi hapo halor ke pang Early Childhood Development hakasengi nengkong. Haba ajing keren haka program Menteri Rangba kejala konra sangma ula kentu ikinong simbenta jong kani kejing lang ban pai kemat cakatong ka bakam krau bat ba amday ban sim yakani ke program kum ke program na kebenta kalong renyeng ki kena kelung ka badang shu sedang ki sedang san da ka basim ya ka bor perkat ka perdan ki kena kelung ka sedang naduk karta ka ba prasnem. Walaupun paru ia kajing sengo duk hamil sim jong u baka jala kum kawai ka imlang ka salang ka sedang ban pelik jimut bat pai kemat syaki kena ret tang anda kila kenjo ya ka khat san snem karta.
Menteri rang ba ka jala ula ong ba ka khi ka san jong khna ka de ban Change, and the most difficult change to bring is not development. The biggest change and the most difficult change to bring is the change in the mindset of officials, of leaders, of public. And hence, this important change in the mindset is very critical. This early childhood development is going to be an investment, as mentioned. We will be able to make our children more productive. They will be having a much better thinking capacity. So therefore, it's not a small program, and please don't take it lightly. Program. Ki kontraktor ka PHE hapo ka Shatri jong ka PHE Western Circle Contractors and Supplier Association ki badan bentah ka jing pentre ya ka JM project la berngam ujor sa kayong bishar. Ki kontraktor ki pentre ka project ba per hapo ka Jal Jeevan Mission Scheme ki pen pa ba nakadaw ka jing pen bun ya ka jing thiet ya ki pipe GI ki pen pa ba kaladan ka jing penduna ya ka jing don kinong tray. Uba JTS thong ni Presiden ka Association ula ong ba nakani ka rukom pentri kam jong katanan ki kontraktor kim du nong lani yo nong ARUM ka Association kala dawa ya katana PHE ban kami kam kloy halor kani ka mat bat ban wat ikilat kilinti ban penbet ya kani ka benta target pada India langsung pensihat senang istimewa kerki yaki officer yaki staff bijongi da kata dor ka barrim jong arja kesawasan klem da lap reban up yaka dor ka batmai ka kum ka notification ka bala penmi ya usna marajar ruer puar ka mudba ka sakta penbang yaka bible la ka jongi da ka ba ki khateno wat ika hok ka jongi jong usna marajar lagar pan ika sorkan bayakan ni minom sya da lele amba ta yaka bible la bangyong ka sorkar ba kadai ban perkhat ya kan ni balaraja ke sorga ka snap man kam sim ya ke klik ban perkhat ika hok long trai jongi kinong bela ni layanai kum kalsion bang hap antir jingkan hadu kajing bisa Uhe KRSS umuhan Bhagwat ula ang bakasang kam dan jing temu ban penkelai ke jinget nyam jong nuri jong no namar bakanget haka ke jinget teli hapadeng ki jingya per Bhagwat ula ong bawat menchwa ki Mughals ki pensaprang ya kenyam Islam bat ki British ki pensaprang ya kenyam Kristen kenyam Hindu keladap don lepa ula ong baki breu ki septing bakasang kan penkelai ki breu kenyam Hindu henrai baro ngide hapo India bat banlong ka Hindu dan kam ban penkelai ya iwei pa iwei namar babaro ngilade lepa ki Hindu kani kadai kasien ke balai ba Bhagwat uwan jengok sya ke jela nalor kinong tre jong ka RSS na keleng ke jela kila don ka tukat ni kinong yalam jong ka BJP kinong yalam jong kinyam Hindu bat kinong syong bakham pau khmat ki balawan manisya mentah kan ke jingilang ka bapelong ka RSS Meghalaya unit Mentapan ngimpai ke jinglong jing man sun menang selong ke jing shit kalong arpo arpon pra degree Celsius ba ke jing kreat kalong khanyo pon sa degree Celsius ke jing singam ka hau kalong kanai pulai na spa mestep kanai pu pra na spa jan mit kajing hap slap kalong arpo pra pon pra milimeter kan dan kajing hap slap haki babon ki jaka sai sien pan ngi pen kemai pi begini kubor jungi pila urban pet live ak YouTube channel jong di news selong coban poi sak bukut jong tu kubor ngi pet biang sai sien ya kimat bakong san Beli perdana Presiden Draupadi Murmu ia kata mesara Sarah hamai seluruh aku belai yang kipat hak kena kesini ke kentang sedang kata masalah yang menabratri hajalan kaya dak lek yang lek rukam ke tas panas dan kajing syongsyet hapo ke jela pala deka arspakan nyuklur badru pralak li Kidawai tika COVID lada ban ai haruk mentah bawa nationwide vaccination drive. Bat pli perda Menteri Rangba akan rat samai ke state level workshop bawa tang early childhood development. Ti perlok ketung nepoi bukut jong tuk bawah jong im tagajanmit haduk mensiam biang bat pila syakasi keplay pi barak.